sam u nekom rascepu i zato sam i došao ovde da se izjasnim da ne bi prekršio pravilo svedoka, da nisam hteo da se odazovem ovom cenjenom sudu. Broj 2, ja kada sam došao u nedelju pod jednim velikim pritiskom, iako sam na bolničkom lečenju, poneo sam sva uverenja da se veoma loše osjećam zdravstveno i da zadnjih mesec dana imam problema zato što gospod iz tužilaštva vrši ogroman pritisak kako na mene, tako i na moju porodicu. Pokušavali smo putem mog advokata raznih vrsta dopisa, na šta ja nisam ni dobio nikakav odgovor. Odgovor predsjedavajućeg, već sam dobio zvaničan poziv, ponovo pod jednim pritiskom. Kao prvo, dobro ste učinili što ste došli, jer da niste došli, onda bismo protiv vas podigli optužnicu i vi biste se našli u zatvoru. Dakle, dobro ste učinili što ste odgovorili na ovaj obvezujući nalog za stupanje pred sud. Kao drugo, mi znamo da ste vi željeli biti svjedok obrane. Međutim, svjedok ne pripada ni jednoj ni drugoj strani u postupku. Vi ste svjedok pravde. Tužitelj je ocijenio da biste trebali odgovoriti na njegova pitanja. Procedura je takva